باکی سلاو لو بن تماشاوان برز بولتانا دمجمیر ششا تایبت روجاوای کردستان و سوریه زلاو عبدوزی جوارا پیشکش بکم افجی سرنوچنه نونراتیا انکتل اروپا روشا سیاسی روجاوای کردستان و دورا آرام و هبونا رولک اکتیو جبولش کری روج لوی دوره گنگ شکر ده پیوندی که تلیفونی ده اردوغان و ترامپ پیش روجا سوریه گوتو بیش کرن جیمس جیفری شانده امریکا و سوریه و الگل برپرسیارین ترکیه و لجنیف روشا سوریه گوتو بیش بکه اجانسا فرانس پریس دبیجه که ابو بکر بغدادی لگل سیسر کردین داعش لبیابان شامی خواه شارتیه جارا کدن دم باش تماشاوان هجابری کو دس بنوچه خو بکم هانوچه کلزگینگ هشتیا بردست من اوجی بریادم که اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و سروک انجمن خوجهی عفرین یا انجمن اجتماعی کرد سوریه حسین ایبش سربست هات بردان حسین ایبش روجا 31 آداره جالی گروپا چکدار یا بناو پلیس لشکری و اولهیا سیاسی یا بسر گروپ چکدار بلا عفرین هاتو بوگرتن و ایرو سربست هات بردان مسرور بارزانی پیوندین نابرا هولیر و انقره دو پیش روژا گل کرد لکردستان سوریه لگل چاویش اغلو لهولیر گوتو بشکرن. مسرور بارزانی پیش روژا گل کرد لکردستان سوریه لگل چاویش اغلو لهولیر گوتو بشکرن. روژا دوشنبه شورمند انجمن آسایش هرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لوزیر دروی ترکیه مولود چاویش اغلو شانده پیرکر هجمارک دوسیان و روشا سوریه گنگشک کرن. د جوینه دا بالیوزی ترکیه عراقی کنسل گشتی ترکیه لهولیره هجمارک شورمند و برپرسن جهر دو آلیانجی آماده بون. مسرور بارزانی روشا سوریه به تایبتی یا کو کردان لکردستان سوریه جدوسه این گرنگ بو که دنابرا مسرور بارزانی و مولو چاویش اغلو ده هاتا گوتو بشکرن. دوی درباری ده مسرور بارزانی ندرحتی خواه جارکادن جپیش روژا ملت کرد لسوریه پشتی 7 سالان جشر داخویانی. وزیر دروی ترکیه مولود چاویش اغلو روژا یکشمه به سردان فرمی گهشت بو عراقی و به برپرسین پله بلندره جویا بو و پشتره سردان بصره و هولیره ده همان روژ ایواری ده کر. نونراتیا انجمن اجتماعی کرد لاوروپا روشا سیاسی لکردستان سوریه و دورا آرام و هبونا رولک اکتیو جه پیشمرگین روجره لوی دوره گنگ شکر و دا خوازار وصلندنا بین پیکرنین گروپین چکدار لعفرینه کر. ده داخیانه که ده فرمانگاه پیوندین سروکاتیا کمارا ترکیه اشکره کر که ده دوشمه رجب طیب اردوغان سروک ترکیه پیوندیه که تلیفونی لگل دونالد ترامپ سروک امریکا انجام ده و روشا سوریه گنگ شکر. فرمانگاه پیوندیان سروکاتیا کمارا ترکیه راگهاند که سروک ترکیه و سروک امریکا پیوندیه که تلفون انجام دانو ده پیوندیه تلفون ده چندین مجارن گرنگیان تایبت بروشا دوره گوتوبش کرن. ده دخیانیه که ده فرمانگاه پیوندیان سروکاتیا کمارا ترکیه اشکره کر که ده دوشمه رجب طیب اردوغان سروک ترکیه پیوندیه که تلفون الگل دونالد ترامپ سروک امریکا انجام ده وکه ده دخیانیه ده هاتیه ده پیوندیه تلفون ده اردوغان پیش نیازا درست کرنا گروپا که کارا کرنه به مبسته ده استبر کرنا سیستم براوانی آسمانی از 400 کر هروها ده بشکی دنه پیوندیه تلفون ده پرسن دو آلی و نفچهی هاتنا گوتو بیش کرن و تکس کرن که دوی گوشم بازرگانی نبر امریکا و ترکیه ده بگه 75 میلیون دلار امریکی داخیانیا فرمانگاه پیوندیان سروکاتیا کمارا ترکیه دا زانین که سروک ترکیه الگل سروک امریکا داوین پیشاتین سوریه گوتو بیش کرنو لسر بردامیا همه هنگی جبوی روبروبونا ترور لسوریه ریک کفتن ده داوین پیوندیا تلفونی دا نبرا دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان ده ترامپ سوز دا اردوغان که ترکیه ولشون امریکا لسوریه شر ترور بکیو هزین امریکی و سوریه وکشن لیتو پیمان امریکا جبوی ترکیه لسر عرده نهاتنا جه بجه کرن. بریاره جیمس جیفری شانده تایبتی امریکا جبو سوریه سردانا ترکیه و جنیف بکه ده جوینن خوده لگل برپرسیارین ترکیه و نونرین چند ولاتکی لجنیف روشا سوریه گوتو بش بکه.
بریارە ئیرۆ سێشەمە جێمز جێفری شاندەیە تایبەتی ئەمریکا ji بۆی سووریە سەردانە تورکیە بکە و پشترا سەردانە جنێڤ بکێ دێ جوینن خۆ لەگەل بەرپرسیارên تورکیا و نونەرێن چەند وڵاتێکی لە جنێڤ ڕەوشە سووریە گوتوبێژ بکێ ژێدەران ji ئیدارەیە ئەمریکی ئەشکەرە کرد و ئیدارەیە دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دەخوازێ بۆ چارەسەرکردنا کریزە سووریێ بەشداریە بچەند ئالیەکی بکێ و هەڵبەشان دروست بکێ ئەو ژیداک و ڕێگریە لە بەگەرە تەرۆرێ و بەهێزبوونە هەژمونە ئێرانێ بکێ هەردەیەوێ دەربارەدا بەرپرسیارێکی پلە بلندی ئەمریکی ڕاگەاند ڕاستە هەبوونە هێزێن ئەمریکی لە سووریە ڕێگریە لە بەهێزبوونە هەژمونە ئێرانێ دکێ لێ ئەمریکا دخوازێ میلیسیەن ئێرانی بەیەکجاری ژە سووریە دەرخێ و داوی بە هەژمونە ئێرانێ لە سووریە بینێ وەکە ژێدەران دانا خویاکردن و جێمز جێفری وێ سەردانا خۆدە بۆ تورکیا لەگەل بەرپرسیارێن پلە بلندێن تورکیا بەجوێ و هەروەها لە جنێف وێ لەگەل نونەرێن بەریتانیا و فەرەنسا ئەڵمانیا سعودیە ئۆردن و مەسر بجوێ وێ پێشە ڕۆژە سووریە لەگەڵوان گوتوبێژ بکێ وژە ئالیخۆڤە دیبلۆماتکارێن ئەمریکی گوتن و حتاوەکە نەها ئەمریکا نکاریە بەریتانیا و فەرەنسا ڕازی بکێ داکو ژمارە هێزن خۆد سووریەدە بهتر بکن و هەروەها نکاریە وڵاتێن عەرەبیژی و وڵاتێن ڕۆژهەڵاتە ئۆروپا ڕازی بکێ و هێزن خۆ بشێنە سووریە ژەبەرک و تەبە ئالیان دەربارەی کریزە سووریێ بە وشیاری بریارێ دەدەن وەکە بەرپرسیارێ ئەمریکیدا خویاکردن و مەبەستە ئەمریکا دابینکردە پەرەیانەش بۆی دووبارە ئاڤەکردە سووریێ و نهێلێ جارەکەدن داعش ڤەگەرێ دەڤەرێ و ڕێژ بۆی ڤەگەرە پەنابەر و دەربدەران لێ گۆڕی ڕێکەوتنێن جنێڤ دابین بکێ بەرپرسیارێ ئەمریکی تەکەس کرد و گوت و ئیدارەیە ئەمریکی ڕۆڵە رووسیە دە سووریەدا بێ نەرینی دبینێ ژبە رووسیا بە تو ئاوایەکی ناهێلێ پرۆسەیە چارەسەرکردنا کریزە سووریێ پێشوە بچێ بله تماشاوانên هێژا لەسەر داوین پێشهاتین ڕەوشا سووریە بگشتی و گەڕا جیفری ji bo Tirkiye û Cinêv em ê bêtir van her du babetan li gel mêvanê me Hesen Qasim ji rovakarê siyasî guftûgû bikin ha lê sêdî arkêb mir amedeyî dem baş birêz Hesen tu bixêr hatî em ê ji gera James Jeffrey şandehê taybetî Amerîka ji bo Sûriye me dest pê bikin biryare seredana Tirkiye bike û piştre berê xwe bide Cinêv binarîna te wê Jeffrey çi mijarên giring li gel wan guftûgû bike سپاس بار باش تماشاوانار تشكي نورمالة انه بشتي لغتا الشر وقام دافعة بشككي راوستياي دوي بحثا چارة سرية سياسي ايجا لوحا سوري وكون زان بلوحاك معقد قال لك دولي مؤثر تيدي وقت بيجي بجدارن امريكا جالي كده وروسيا وايران جالي كده وتركي جالي كده والبيش برديجي اسرائيل جالي كده فجيمس جيفري تي تركي بتايبت ومسألة بارشي فراتي بحث ببه ومنطقة آمن او خد ترك تخوازن انه او ريفابريا في منطقة آمن بكن أمريكا كأنه نرازيج في مسألة هاني دوي بجهن شارة سريكي لقور تيخيا كرن إنه قوات قصدي أو بيدي بشكي دوري منطقة آمن كن وبنفس الوقت كسن خديه منطقي وقوان الناف دولتي تاخذ في منطقة هانيك جبوك تأثيرها تركاجي بشكل كي مباشر تنبه جبلك تأثيرها تركا مباشر هبه ويقول لك أستنجي بالدرجة الأولى شكردار تشيبن وكم دبين المسألة عفريني وبلكي عفريني خراب تربب في مسألة لذلك أدبيقي آد دوا طبعا ومسألة صواريخ روسيجي وبحث ببن انه دوخت كده تدعوى طياري اف سيو بيج دكي حربي وبنفس الوقت تدر بيمانك بروسار تشيدك جيبو صفقه اس 400 تبينه تفهم كرول تشينابه اف وقت ازدواجيا د موقف دي تشينابه يعني هجر امريكا ويدعوا بك انه يا اخي ام حلفائي هفن ناتو دي
دوی ام به هفر بنا سقینن وقتا ایرو تتی بروسيا وإيران رت بيوندينا تشيدك سر حسابي لو سوري سر حسابي يعني مصالحي مدهن دري السوري ده أبانا مقبول اشته باش ما مستا تبحثا انه كوكين نابرا امريكا وتركيا يذكر قال لك ريكفتنت نابرا وانده هي وهري ضاويجي برياض روجان روجنامه واشنطن بوست اشكرك كركو انها بيشنيارك نو نابرا هردو غلطان ده تي دارشتريان جي تي دروس كرنج بو بريبا برينا دورين هبش نابرا هردو غلطان ده بتايبتي لدبرا ارام ياكو بريارا ورا افاكرن لروشالاتي تشم افراتي بنارينا تا هروهانا كوكيك دجي هي وكنو هتا بحث كر او جي كرينا سيستم اس 400 ج روسيا بنارينا تا اف ناكوكين كود نابرا هردو غلطان ده هنا حتى تشرا ده كي رولي دبرجواندين هردو اليان ده ببينا اد بيجم يعني انا قال لك في الشارع هي انه ترك محاولات هذا كان بآلي محوري روسي وايراني دهر طبعا جبو خاطريق امريكا اعاده نظر موقفه وخدد مساله الشرق الفرات ابتدي بريار دا ترامب انه يدركها في سوريا بس بتشتي انتقاداتها ودراسه وتحليله والى اخره ام مساله برياره هاني بوج جماضي وقت بيجن بعد جبر ما مصالح حيوي دفردهن مسالات داعش هين صافي نبوي يخشك مسالات في حمايه تافا كسبب جبر شر كرن وتضحيات دانين حتى وقت بيجز ورا فان تشتابرن ورا فان تيروريستا برن لذلك تشكي ارككي اخلاقي هي مساله امريكيه انه اخي اري ام هفالي هفن ام دوستي هفن الى اخره بس دبي حمايه تافا جبه جبر فاب مر الشركر وفاب مر وقت بيجي قضاء لسر داعش كر وسر شكر اجى الفرس خوازم استشكي بيجم بيشكي دوري مجاراته مثلا ايما ككرد ايرو تشجمه مطلوب يعني اساس في ام في مساله خوشكل برهفدو دينن ايو درفت جمرتي فدبن لقور في تفقرة دولي بس بالمقابل وضعي ما او ظروفي ذاتي هين امنمو هي انه ام كاربن رولا خوا بشكل خوش بليسن دنرينا مد دوي امنابجن برا تفدمي وانكسب ببنيك وامنابجي برا خلافات ناكوكي تنبن بس براد مسألة قومية نزيكي هفبن لبيش خلقي بو خاطريق عالم زانبن والله هيزك هي بناوي كردي هلوستك وي هي دو خوازه مثلا شار سرياج مسائل خردين وقضيا خر وايش وازاري ملتي خر ام بيجن ام نبيجن بيدي بحاجتي انكسيه مسائل دولي جبر فيتو السر مسائل مفاوضات او شيكا وانا سر واحي ريات اكيد بالمقابل انكسيجي بحاجته بيديك قوتك ويلسر عردي هبه لذلك ام برايا مي وجبو برجوانديه بلنج ملتي كردره وجبو استراتيجيكي بيش روجا ملتي كردره دوي هناك نيزيكاي تشيبه وبيشنيار خلكيره انه ملتي كرد موجود السر عردي ومستوعب قضيه اخرى ومستعد انه رولك كبير مساله بيش رجع احداث ابو يرار بله قال لك سباس جبو بريز حسن قاسم شربا كاري ساسي توري ميواني مابو زور سباس جبو بشروناتا مام صاب چکدارن پیده زاروکا که 11 سالی و پولا پنجه یا سرطایی بازار دیریک روانده که چابناوی زغروس محمد امین میرزا جدایگوی سال 2008 و بریا 3 روزان به سروشون چو پشتی لپرسینه جالی باودایی کو برای ویوه چکدارن پیده دام پیدا کو اوان بریه لنهاج رینا دوی مالباته کو کچاخو ببینن
سبا چهارشنبه به هلکفتا نزیکبونا مها رمضان پیروز خلک لکامپا دومیز دست پید که. هلکفتا نزیکبونا مها رمضان پیروز ریخستنا پروگرام کرنا زمان یا دماری NLP به هماهنگی لگل خوجهیا دومیز یا یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روژ آوا خلک دبین سرناو پیشخستنا کسایتی به پروگرام کرنا زمان یا دماری پیشکشی پنابران لکامپا دومیز دکه. لگور داخویان یک همان ریخستنان تومار کرنا ناوان دل ناوان دن ریخستنا NLP و یکیتیا خوندوانان و جوان دموکراتی کردستان روژ آوا لکامپا دومیز با و خلا صبح یکی مها پینجان دست پی دکه. دداویا خلی ده راهنرین بشدار دباورنامه این دبلوم جری خستنا NLP و یکیتیا ناف دولتی امریکی به دست بخن. دهروجا دوشمه برپرسی ریخستنا داعش ترور پشتی 5 سالان جارا کدن درکت لی پشتی بلابونا پرچه ویدیوی امریکا سوزا جناورنا سرکردین وی ریخستنی دا. برپرسی ریخستنا داعش ترور کوب ابوبکر بغدادی تیناس کرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یکم درکتنا وی د سال 2014 هندبو دماکو باجار موصل داگیر کر و د سالداریا رخصنا خوا سپاند. ولست بخيركم ولا أفضل منكم. پشتی 5 سالان جارا کدن درکت او سوزا تول هلدانه دا. دو هروپلک بناوی فرقان سربه داعش ترور و پرچه ویدیویک یا بغدادی بلاف کر. دیده به هند تروریستان را به چکین خوا و به کنجین خواهین سردما بره و به همان شیوه و آوای رخصتنه دیار دبن. حتى اصطفاهم الله عز وجل كان على رأسهم الرحمن العنقري التميمي. پشتی بلافونه و پرچه ویدیوی امریکا سوزا جنافبرنا سرکردین جهمان رخصتنا ترور دا که او یک جعالی بردف که بناو وزارت در و یا امریکا بلاف بو و گوت هفپیمانی ناف دولتی یا لدجی داعشه ده شر رخصتنا ترور لدردورا جهانه بکه دا که جنافبرنا وان ببا گارانتی و هر سرکرده که دناف وان ده وره دادگاه کرن. جه آلی خواه شروع وکارین امریکی دانا زانین که او ده لوی پرچه ویدیه وگرن و راستیا وی زانبن و اشکره بکن. أبو مصعب الحجازي وهو من ندیاربونا جه بغدادی به طایبت پشتی نمانا داعش لسوریه و شکاندنا هجمونا وی لعراق و دیاربونا وی دوی دمه ده گلک پرسانتی نهوله و مترسیه که جدایک بونا میجه که تندرو دا آفرینه. چاودیر دبینن اگر سیخوریا جهان نخاسم موساد و CIA و هن سیخورین بهز بخوازن دکارن دو روز و شفکه ده بغدادی بنچاف بکن او داوی برخستنه بینن. لی دیاره برجواندیا وان دبر ریگر جو پلان و نقشین وان ره. لوما در کتنا بغدادی دوی دمه ده گلک نامه و پیامان دشینه و برسف ده روز و سالین به لخوا بگره. وجلدهم هم كانوا سببا في ثبات المجاهدين. اجانسا فرانس پریس یا نوچهان آمجدا که راست ریخستنا تروریستیا داعش لسوریا و عراقی هاتیه جناف برن لهینا امیر ریخستنه سربسته و نهاتیه گرتن نها او لبیابان سوریه. پشتی بلاف بونا کرده ویدیویک نوی او بکر البغدادی سروکی ریخستنا تروریستی داعش آژانسا نوچه فرانس پریس راپورتکی دا گوت که او بکر البغدادی لبیابان شامه خواه شارتیه. آژانسا فرانس پریس یا نوچه آمجدا که راست ریخستنا تروریستی یا داعش لسوریه و عراق هاتیش ناف برن لیهین امیر ریخستنه کل سر آسا ناف دولتی داخواست کریه سربسته و نهاتیه گرتن. آژانسا نافبوری گوت که پشتی 5 سالان جوندا بونه او بکر البغدادی امیر داعش درکت و به جاره نل سر منبرا مزگفته یه بلکود اشکفته دایه و بتنه 3 کس لگل دانه. وکا آژانسا فرانس پریس اشکره کریه که او 3 کسن لگل او بکر البغدادی جمعة براي مزني أو بكر البغدادية وعبد التيف جبوري كو باسوان وآجو كاري بغدادية وسعود الكردية كو كاري بوستجية وبلافبونا ناميانج بغدادي رادكا. هروها آجانسا فرانس بريس بهتر دراپورتا خودا قوت كو أو بكر البغدادي نهال بيابان شامية كوش نافراستا سوريا الخواد دقراها تاسينور عراقي. جدما كوري خسنا تروریستی داعش هاتش ناف برن و هف پیمانیا ناف دولتی دبیجه کو او بهورگولی چاف دیریا دوره دکه و او رینادا کو او بکر البغدادی جنافچای برفه و شفابوری بغدادی ویدیو یک بلاف کر و تیدا گفا طول ودانه دده. تماشاوان هجا جارا کدن امی روشا سوریه بگشتی و بتایبتی انجام دانا پیوندیا تلیفونیا که دنابرا
دونالد ترامپ سروک امریکا و رجب طیب اردوغان سروک ترکیه هات انجام دان از بهتر و مجاره لگل میوان خو نظام الدین ایوب اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا دموکراتا کردستان گفتگو بکم حال استودیو مر آماده دم باش بخیر هاتی برز اما ج پیوندی تلفنی نبرا ترامپ و اردوغان دست بکم جبر چه دویده ما هستیار ده او پیوندی تلفنی نبرا هر دو سروکان ده هات انجام دان لگوری نارینات دست پێکم سپاسیا وتکم سپاسیا کارمەندەی کەناڵا ئارک و تەماشەوانی ویتکم ئاv تێکلیên نەجارە یەکەمە تێکلیت نابێنە ترامپ و سەرۆکە دەولەتê تورکی دە چێ دەبن ji ber wek di dewletê di mantiqê de berjewendî wa bi heva girêdayîne û tarîxiyan dewleta Tirkiye yek ji wa dewletê ku di NATO de kevnar xwedî rola deverê de û pirsa Sûrî îro li ser masê û geftûgoyê de di gengeşê de nav dewletî de yek ji wa pirsê ku telefon tên evekirin û danûstandin navêna wê de û belkî cêbişêfrî jî li Anqara ji bo va karûbara bêhtir tatmîneke ji dewleta Tirkî re wê tiştin li Sûriya re çêbin nedûrî berjewendiyê Tirka bin lê belkî rola Tirka ne heta bi talî tê de hebe bêhtir tatmîna dostê xwe kevnar di mantiqê de ku xwedî rolan li devera rojhilata navîn de بتایبەتی ئەگەرم بەحسا دەبەرە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بکەن بەرکۆنا کوکێ نابەرە هەردوو ئالیان دەهەیە نابەرە وڵاتی تورکیا و ئەمریکا دەهەی بتایبەتی وەکو بریا دەمێکیان جی بیسکەک دەرم بەحساوێ کرد ئەو ژی ناکوکێ لەسەر کڕێنا سیستەمی S400 رووسیە نابەرە هەردوو وڵاتان دەهەیە بنەرینە تە بڤان ناکوکیان وێ ڕۆلێ ئەv ناکوکی وێ ڕۆلێ دبەرژەوەندیên هەردوو وڵاتان دە ببینە تایبەتی لە دەڤەرە ئارامیا و بریارە وەرە ئاواکردن وەک مەگوتی جار دی ئەمریکا و دەولەتی ئۆروپی تو جارە دۆستی خۆی منتیقێ دە ji bîr nakin wek Tirk rolek wayê kevnar di deverê de heye wê ekîd berjewendiyê Tirka di hesabatê danûstandinê Emerîkana de hebin lê ne wekû dîtina Tirkî bê li rojhilatê Tirkî rojhilatê Furatê gelek berjewendî hene û samanên gotî bin axê hene bi rastî dihêlê etmayê gelek dewleta lê çêdibin metirsînî Tirka ji rêveberiya deverê heye û ev rêberiya ku bê pêkhatin li deverê de metirsiyê Tirka li ser hene ev hinek tatmînat çêdibin ji Tirka re ku ev rêveberiya nû çêbê ji mukewînatê deverê wê tu metirsiyê li ser Tirka çê nekê ئەمریکا و ئۆروپا هەموو ژی داخوازاوەوەی تەطمینێ بدنەوانە و هەن ئیشاراتن نورۆلاتە وێ نەوەک هەیی دەڤەرێ دە هەبێ لێلگۆری مەساڵحێ باش برێز دەدەستپێکە جێ تەئاخەوی تە گوت ڤنەجارایەکەیە کۆپەیوەندی نابەرە هەردوو ئالیان دە نابەرە هەردوو سەرۆکان دە چێبوویە هاتیە ئەنجامدان و گەلێک هەبێتن نابەرە وانجی چێبوونە داوین جار دەما کۆ پەیوەندیەک تەلیفۆنیت نابەرە هەردوو سەرۆکان دە هاتە ئەنجامدان سەرۆکی ئەمریکا سۆز دا تورکیە گەلێک سۆز دابوونێ بنەریناتە vê carê ترامپ carekedin soz dayî Tirkiye wekû te got seredana cîfrî ji bo Tirkiye wekû di rehetiyekê ku nêzîbûnek nabera wan çêbibe û berjewendiyên Tirkiye pêk bîne Emerîka. Tu şut pêşe. Yani Emerîka wê sozê xwe cîbicî bike ji Tirkiye re ev yek tê wateyê? Wê cîbicî bike li gorî berjewendiyê xwe wê tatmînata diye ji ber gelek problem nabêna Tirka û Emerîkana tê çêbûne berjewendiyê wan تایبەتی سەفقاک و سەواریخین هاژ رووسا ستاندن و سەفقا تائیراتێ سو پێش نابێنەوە و ئەمریکانەدا ڕۆلا ترکی یا اقتصادیژی و نەخۆشی ئەو وە گوتی پشتگوه ناکن ئەمریکان و ئەو دۆستێکی مەی بەرێ و دەهێ ساڵان کار دناتەوە دەکریە و گەلک بەرژەوەندیە مەدە دەڤەرێ دەتە پاراستنا و تایبەتمەندیا تێکلیە تورکی و ئیسرائیلێ واناکە wê karibin berjewendiyê Tirkî mexawifê wa metirsiyê wa ji vê devera aram ji vê dera tampon metirsiyê wa tekez dikin û tu metirsiyê li ser we nebin pêşerû. Yani ev yek tê watê Emerîka şert û mercê Tirkiye cibicî bike ji derkirina çekdarên PYD ji deverê ber ku şert û mercê Tirkiye ya sereke ev e ku PYD li rojhilatê çemê Feratê nemîne. وەک پەیەدێ وەک ڕێڤەبەریان نەها و مەوجود لەسەر عەردێ
مؤكد امريكا ودولتي غربيه تبعيجي دچسبينن وي نو ريبابريك چه بيش تبايا مكونات دوري افريبريا هاني وي بكاتي بيش تبايا تفغرا سياسي كردي و بكاتين دوري چ عرب و چ سريان وانا وينا تكالي بن ريبابريا تبايي بي افتكزيا هاني ريل بيشيا بهيدي و اليغري ويدغريك و تكانا ريبابريا دوري باش يعني دي استراتيجيه امريكا يانوده امريكا چه نخشريك جي دوري رادارشتي الغورينا ريناته يا بري هرتشتي دورك آرام اونا ووك برجواندية تي خوستن استقرار دوري هبي ام ناكوكين هاي دوي بينا چارا سركرين ناكوكين هاي دوري دا كو تكاننا يك آلينا نبرجواندية امريكا كو افتك آلي بن تبايي دخوازي ريبابريك تبايي جهمو بيك هاتيا بيك بيني كو ناكوكي بينا ساركرين وبهتر آراميل دوري بي جبر چارە سەریا پرسا دەڤەرێ بە ئارامیەتێ پێکانین و بەرژەوەندیە ئەمریکا و غەربێت مەنتیقێدا دبن گەفادە ناینە پێکانین ئەم مەرحەلا دەرباس بووی بەلکی جەنگ و شەردا هەنێک هەیامن و مەناخاتن خۆرە پێکانین ئیرۆرۆ دخوازن نەوعێک استقرارێ منتیقێ دەچێکن ئەv استقرار برێڤەبەریک نو ج پێکهاتیش تەوایە پێکهاتەواناش vêyekê مەترسیە ترکا دوور dikin û tu mexawif nînin ew gomanê wey ku û metirsiyên hena çekdarê peyedê yan yepegê tena xwe de îdara mentîqêkin nemumkin e îdareyek rêveberîk çêbê û aramiye di mentîqê de çêkê bi serkêşiya van çekdarê. باش بريز نظام الدين جبلي دبرة آرام يكون بحثا ويتكن اگر ام بحثا چارا سرکرنا کریزا سوریه بگشتی بکن ببسرکی امریکی دبیجن ها امریکا دخواز گلک ولاتان دی چارا سرکرنا کریزا سوریه ده بجدار بکن یعنی جبر چه دوی دمیده امریکا حولاویه که دکه و مبستاوی چیه جبر تکلیام برجواندیه گلک ولاتا دوری ده هیا جبر وەکم دخوازن دبینن خوندنا مەش دەڤێرا و پارچەبوونا ئەو خارتا سیاسی نوک تێ نویساندن جۆسیاسی منتیقێ دانین ئەف خارتا هەنێتە بەر و تەقسیمەکێت چی مەساڵحێ گەلک دەوڵەتە ژروسا بگرە و دەوڵەتێ ئەقلیمی بگرە وەک دولتني بيجن مجموعة نواة الفيدي هيا چه بريطانيا چه فرنسا چه أردن چه مصر أفخدي مصالح عند الدفري ده ومطرسية واجي هنا جي بيك آنينا ريفابرية الدفري آن تقسيم پارچه کرنا سوري آن أي گوهرتنا چاره سر کرنا سياسي دي سوري ده چه بي هن مطرسية واجي هنا دخوازن و مطرسية تواجه لنن وبآليكاريا دولتي حريمي و دولتي فيمان بوارا جارة سريا برسا سوري بك. بله گلک سپاسش با میوان من نظام الدین ایوب اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا دموکراتا کردستان تیرو میوان ما وزار سپاسش با مدونته سرچابا دوها رخصنا هوليريا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا شينا خباتكار حجي بلال اندام كوميتيا هرمية بدكسي لنفيزغها رخصتني يا بدكسي لدارخصت شينا نابوري دوه لنفيزغها رخصتني جه دمجمير بين جه ايواري تا دمجمير هيشت بردوام كر براستی در روژا ایرو دا روژا کوچبار کرنا حواله می کادر پیشکتی و سرکرده حجی بلال خالو ام بناوی کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستانی سوریا سرخوشیا خلکی وی دکن سرخوشیا همی حواله خود کن سرخوشیا گله کرد کن حجی کالو یانجی خالو کوبانیه شانک جشانا هبونا خباتا تفگرا سیاسی كردي لكوبانيه بو يعني براسي ج سبعينات دا ج صالت حفتي دا من او تقريبا حفتي وحيشتان عسكر ج سبعينات دا استونك ج استونين خباتي بو حنبيزاخا مالاخا گنديخا مالباتاخا همو بو تفقرا سياسي كردي ترخان كربو ومستعد بو تضحية بكي بحر تشتكي وروجك جروجا بمرتبة وبلي حزبي نفكري هرتم غيري خود دا پیش و هرتم علم لكوباني تشجيع ذكر دناف مجتمع كي كوباني دا يعني چراك بو قلوبك بو حاجي بلال يان خالو كوباني شوق دا
رحمه خودی لیبه و ام هیویا سرکفتنی جه گلی کرد را دخوازن. هیرو الکردستان ام لعزا خالونه که وقتی مرید بی خالو از باورم که کسی کوبانه دا ناس نکه خالو کیه تنه یعنی از وانی دو واقعینم خالو نسبتا جمارا يعني بعض ما جيان بون ها مال دروجي ام دشتغل يعني ما تقول يعني ما خديت بخالو ما خديت او كاسي كهيرو عمري ويجي هي حيشتي وبين سال حتى نري هيرو دهندر ولاتي خذا ما دهندر ولاتي خذا كاركر هم جيش كي جرا خدمات كاربون جبارة داجي وانا هاجي ويخا اثبات كر الجامعة فعلا انسانك ما ذنبه وعم سرفرازن بفي إنساني وكيدنا النظام يعني از بكيرا بيجم رحمة خدا ليبي وكيج مرة بيجي رحمة خدا ليبي لأنه از اعتبار ذكم هوا كيسي ما حميت شيء يعني از كانم مش كيسي حركة كردي حميت شو نه بس كيسي بارتياكي رحمتي حجي بلال جرد قوتن خالو او محبوبي هركسي بو نبس محبوبي هوالي بارتيا ديمقراطي كردستان سوريا بو دوستا و دوستان طبعا حجيت كرن جبرقو براستي او انسانكي او اندا باقش بو او انسانكي نزيه بو يعني حج ولاطي خود كر حج نتوا خود كر حج ايديولوجيا خوي برزاني كر حج هوالو دوستي خود كر انسانكي تجار تعدل لكسكي نذكر انسانك من دين دبو يعني شقواس فشار وضغط وهم آلي حكومتي وهم آلي دصلاتي امر الواقع لتجاري وينكوباني بردا ونحسبي خبردا يعني او انساني ولو نمونه وكنمونه يعني انساني خالو انسانك ينا خوندوار بولي يمد بين الدكتور ما حمو روشنبيرين ما الكوباني ولا عفرين ولا الجزيرة بجنا خوش في انساني رطوين الورقو هو قاس انسانك يباش بو اجيال بير درباس بون هوالي ودوستي لدي 40 صالي بردوامية قد حزب خود بردوام كريه براستيجي او تشوناوي خسارتك يقول لك مزن بو نبس جبو حزباوي نبس جبو منطقاوي جبو قضية تبيجي خسارتك مزن بو تیما هفرسکارن برسفدانی لباکور سوریه آمارن بمپیکرنن کل باکور سوریه دیک هفته ده جالی رژیم اسد و روسیه بهاتی انجامدان اشکرت که. تیما هفرسکارن برسفدانی لباکور سوریه به بلگه آمار بمپیکرنن کل باکور سوریه ده هیاما هفته که ده هاتیه انجام جالی رژیم اسد و روسیه و اشکرت که. هر لگوری که تیما هفرسکارین برسفدانی در راپورتا خود دیار کریه کوچکدارین رژیم اسد و بالا فرنج شرگرین روسیه کاریه ده هیاما هفتیه که ده 20 ایریشن اسمانی لدورین باکورین سوریه انجام بده که 9 جوان لادلبه هاتنیه انجام دان و 8 لحمایه و 3 لپاریزگه ها حلبه. هیام تیمه در راپورتا خود دیار کر که خالین که هاتنه ارمانج کرن به توپ و موشکان جالی رژیم سوریه و لباکور سوریه گهشتیه 109 خالی جوان 43 خال ادلبه و 51 خال لباجار حمایه هاتیه ارمانج کرن و 21 خال لحلبه و 4 خال لازقیه. درباری هجمارا قربانیین کد انجام وان ایرشاندک تیماناو هاتی اشکره کر کج دسپیکا مها نیسان و اوتانوها 312 سیویل بونه قربانی کجوه هجماره 234 کس دناو وانده 87 زاروک هنه بونه قربانی و لحمای 68 قربانی دناو وانده 16 زاروک هنه و لحلب 8 قربانی و للازقی جی 2 کس جان خوش دست دانه و سربار کر کلگل رودانا زیانین جانی زیانین مادی مزنجی کتنه کمال و ملکن ولاتیان به تمامی ویران ببون هر وها پلک دربدهی جی چه ببو که به هزاران ولاتیان سیویل دو جمال و ملکن خواه بردان و دربدری دورین آرام ببون. هر دوی چارچوه ده
تیما ماوناسیê armanckirina avahî û navendên xizmetguzariyê li Bakurê Sûriyê ji aliyê hêzên rejîma Esed û balafirên Rûsî ve bi tundî şermezar kir û bi tawaneke cengî binav kir û daxwaza serdana tawanbaran kir. Beryan û jî rawişkara şanda netewên yekgirtî ya karûbarên mirovî li Sûriyê Necat Ruşdî bang li hersî welatên gerentor kirbû ku bêdengiya xwe bişkînin û di zûtirîn dem de destwerdanê bikin ji bo rawestandina şer û tundetûjiyê li Bakurê Sûriyê. روسیا امریکا به دروستکردنا ئاستانگیان لە پێشیا بەشداریya Rûsyê de karê Komîteya Nehiştina Çekên Kîmawî tometbar dike. Wezareta Derveya Rûsya ragihand ku Amerîka naxwaze Rûsya beşdariyê di karê Komîteya Nehiştina Çekên Kîmawî de li Sûriyê bike. Berdewam astangiyên cûr bi cûr drûst dike. Wekû rêgirîkirinê lê pêdana vîzayê bo nûnerê Rûsyê di komîteyê de. Herûha Wezareta Derveya Rûsyê got ku ev karvedana Amerîka wê çendê dide xuya kirin ku Amerîka naxwaze rastiyên kîmyabarana bajarê Duma yê gundewarê Şamê were zanîn. حکومتا هوارچونه لی ادلب بریارا بریوبرنا دورین ترکی روسی ین هبش لی ادلب یا کوج توای آلیم بجدار و دگرا دوازدهان یا دانو ساندن نور سلطان ده هفتیا بوری ده هاتبو ساندن رد دکه و دا خوازار گری کرنه لی گروپین چکدارین کول ادلب دمینن کر. حکومتا هوارچونه یا کل ادلب کار دکه بریارا کل گرا دوازدهان یا دانستاندن نور سلطان ده هات استاندن درباری بریوبرنا دورین روسی ترکیین هفبش لدردورا پارێزgeha Idlibê bi ser kolanê de bi tundî red kir û daxwaz ji grûpên çekdar yên ku li Idlibê dimînin kir ku rêgiriyê li vê rêkeftinê bikin. Hikûmeta Hawarçûnê di daxuyaniya xwe de got ku ew matmayî man dema ku bihîstin rêkeftinek ji bo birêvebirina dewrîn hevbeş navbera Rûsya û Tirkiya de li devera bêçek li Idlibê hat encamdan di danûstandinên Nur as-Sultan de ya ku beriya çend rojan li paytexta Kazaxistanê hat encamdan û serbar kir ku ew qet qebûl nakin bi ti awayekî û dibin her egerekî de qurbanî li wê navçeyê hebin. Her wiha di daxuyaniya hikûmeta Hawarçûnê de hatiye ku wan ji grûpên çekdar yên ku li Idlibê û derdora wê dimînin xwest ku bihêz rûbrûbûyê vê rêkeftinê bibin û rê nedin ne Rûsya û Tirkiye û ne jî aliyên ku piştevaniya vê rêkeftinê dikin. Eymen el-Asmî berdevkê ragihandinê şanda opozisyona Sûrî ji bo asîtana eşkere kiribû ev biryar ji tevaya aliyên beşdar ve di danûstandinê Nur as-Sultan de derbarî Sûriye hate standin û dazanîn ku armanc ji birêvebirina van dewriyên hevbeş rawestandina êrişên esmanî li bajarê Idlibê û gundewarên wê ye û got ku biryara ev rêkeftin di destpêka Golanê de têkeve warê cîbicîkirinê de. Lê taniha Rûsya û ne jî Tirkiye birêvebirina van dewriyên hevbeş li bajarê Idlibê û derdora wê bi fermî ranegihandiye. Hevdemî vê yekê artêşa Tirkiye di liv û tevgera xwe de di nava bajarê Idlibê de berdewam e ku taniha dewriyên xwe yên leşkerî navbera her 12 xalên xwe yên çavdêriyê li Idlibê û derdora wê birêve dibe. Tevî îmzekirina Vladimir Putin serokê Rûsya û Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye di Eylûna borî de li ser rêkeftina Sûtşî derbarî devera bêçek li Idlibê û rawestandina şer di navbera rejîm û opozisyonê de li tanha rejîma Esed û milîsên bi ser ve ji aliyekî û balafirên şerkeriyên Rûsî ji aliyekî din ve di armanca deverên li Bakurê Sûriyê bi taybetî Idlib û gundewarên wê berdewam e û ya herî dawî jî balafirên Rûsî piştî bi dawî hatina danûstandinê Nur as-Sultan bi çend demjimêran gundewarê Idlib armanc kir. Seroka dezgeha karûbarên penaberên Sûriyê di hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê de Emel Şêxo ragihand ku Rûsya di hewlên xwe de derbarî vegera penaberên Sûriyê berdewam e. Serbar kir ku bi tenê diriya çareseriyeke siyasî wê vegera penaberan were gerentî kirin. Berdewam behsa vegera penaberên Sûriyê ji aliyê Rûsya ve ji bo welatê wan tê kirin. Bêyî ku rewşa Sûriyê ya metirsîdar û binpêkirinên berdewam yên ku li Sûriyê tên encamdan berçav bigire. Di vê derbarê de seroka dezgeha karûbarên penaberên Sûriyê di hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûrî de ragihand ku Rûsya di hewlên xwe de derbarê vegera penaberên Sûriyê li dervayî çarçoveya çareseriya siyasî û cîbicîkirina biryarên navdewletî di serî de jî daxuyaniya Cenêv û biryara 2254 berdewam e.
سروکا دزگاه کاروبارن پنابرن سوریه ده پیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوری دا امل شیخو دلدوانکی دا راگهاند. کو هفدم بردوان بونا پروسین کشتن، گرتن و بنچافکرنه لسوریه جالی رژیم اسد و میلیسن سر برژیمه و روسیا دا خوازا وگرا پنابرن سوریه دکه. وش برویه که مترسیل سر وگرا پنابرن هایه. به تایبتی جی کوبریان ها هجمارک پنابر پشتی وگرا وان جی سوری را راستی کشتن هج آلی رژیم اسد و هاتن. شیخو بالکشانده سر لیدوان داوی ین لیوا میخائیل میزنتسیف بدرشکرنا برنا پنابرن سوریه جبولشکریان چار و گوت. کو اف چند تکزی لسر بردوان بونا سیاستا روسیا به پاشگهدانا دا خوازن ولاتین سوریه بگوهرتنگه گشتی دکه. و سربار کر کو او لیدوان واته ده کو روسیا برنگه کی برچاو دسوردانه که نراوای دی سوری دا و چاره نویسا روشا سوری دا دکه. دداوی دا سروکا دزگاه کاروبارن پنابرن سوریه ده پیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوری دا گوت کو فگرا پنابرن سوریه بتنه و دریا چاره سریک سیاسی را کو دا خوازن گل سوریه بجیانه که آزاد و آشتیانه و بی ستمکاری و وره گرانتی کرن. گلک جاران پنابرن سوریه جالی روسیا و هاتن خاپاندن. گوبریان ها روسیا دداخویانین خدا لسر زاری برپرسین روسی گرانتیا پاراسنا پنابرن سوریه جالی رژیم اسد و دا. لیبله دمکو پنابر ودگریان سرمال و ملکی رخوا راستی گرتن کشتن بنچافکرن جالی رژیم اسد و دهاتن. ده روژا سمایا جیهانی لهولرا پایتخت هرما کردستانی هاته و جاندن و گلک تیمن فلکلوری بجدار بون. جی تیمن روژاوای کردستانی کوما آرمان جعفرین به جلین کردی بجدار بون. کمالای کردهام لباجار همه ی آلمانیا شوبوهر که هلبستی و موزیکی جچار هلبسبان کرد را لدار خسته. روزا یکشنبه کمالای کردهام او شوبوهر جهر چار هلبسبان کرد را ين بناوي علوان شوفان أحمد خرسي نزار يوسف فواز عبدي را لدار خست أو جي ببجداربونا هجمارك جي روشنبيرن كرد وحسكرن ويجو چاندا كردي هروها هنر نافدار عماد كاكولو ونرمند عماد كاكولو ونزار يوسف وأوركش ده بجداريا خوده دشفبوهير كده ستران لسر عفرين روجافاي كردستاني بغمجيني ستران أو شفبوهير بريفا برن برای بداوی هاتن جارا که در مصر نوچاند بیراود بینن. نونراتی انکتل اروپا روشا سیاسی روجاوای کردستان و دور آرام و هبونا رولک اکتیو جبولشکر روژ لوی دور گنگ شکر. ده پیوندی که تلیفونی ده اردوگان و ترامپ پیش روژا سوریه گوتو بیش کرن. جیمس جیفری شانده امریکا و سوریه و الگل بر پرسیارین ترکیه و لجنیف روشا سوریه گوتو بیش بکه.
ئەژانسا فرانسی پرێس دەبێژە کۆ ئەبوو بەکر بەغدادی لەگەل سێ سەرکردەیان داعشێ لە بیابانên شامê xwe veşartiye. Geranûçan ji we re hate pêşkêşkirin her şad û bextewar bin.